misinterpretation misleading alam pen jok rada phan ke bumang hu la som thek dam long lo alang ya som tin kaning je alam pen apot nilitung mathalo rada tungke manghi pusti tuma ki kor do kidam tang arni nonan ki dobom APHLC long ki kroy arat APHLC one ki kroy arat do anke alang li ki thanalam anke lake sik sidu ateng gali u ratum chini pame sitame inut bahinya ko tetum nangchung rilo non BJP long ki dobom englo akhe tum Congress long ki do englo akhe tum ba break jam a party long ki do englo akhe tum tum bangke an klar dak de tahi mine la so por sinal tu un an pen klar dak kan ko lambang lambang so lambang uthop than thu sonde me party ku sinang chundu di do la so lam pen aposi pin nang to phang il tum press meet nang cho phalo il tum thekdam long lo idam tang dak di phu langkung habe auditorium lo hol long hadak workshop bilo halo so workshop hu akhai elvin teron 6 silo puthak alang li rakhan ko bilo than alang li ninjelo kar biang long along le Pherangke kar biang long autonomous council le ahem phukali lake state sarkar si ahem phu ha british hu india ke odikang hu longli Pherangke central government apan ke state government apan si hodai dikang lo itum district ban ke nampi dikang ke pusi alang li ninjel sitame lake alang li labang so lam ke ninje lake sik sidu against alam si alang li ninjel pini itum chinilo sik sidul kupia phansi itum inglong akhe phanagi piloma nakapanong piloma lake itum inglong akhe ki jog wanja phan tribal akhe is a safeguard lake itum phan labangso sik sidul longsi itum longle Pheranga japung do anta dak do lablo sik sidul lake komane inglo asok kali der phale ke panong pi kali lo itum inglo akhe phasi panong pi longle Pheranga jakong itum ke chepen phu thibia jakong district council long itum hanang pi tiak lage 6 sidul arwaten paragraph 3 along itum lang dam lo itum thidam lo 6 sidul itum hanang ki pi nangi pi akinang sok na ajakong ko pipil itum 6 through paragraph 3 pe langdam no itum insir lo itum thidam lo di district council atum ajakong la hello 6 through pe thona ki pi ke longle Pherang aputhak itum aron sislamun district council lo forest aputhak itum ajakong selam itum aron selamun tapos ajakong itum hanang pilu village administration aputhak itum phan aron ke selam ajakong itum hanang pilu canal water irrigation amukha laso puthak aron ke selam dia phan district council phan jakong pilu lasona taxi itum inheritance property komati ke chepahen phuima kan biang akhirda halai huam aputhak ta itum phan jakong lang pilu aron ke salam ya phan lapen ke pangri pangdo lapen ke itum social custom aputhak itum jakong lang pilu mathakan tha longle aputhak jongsi itum aron si salam un ajakong itum hanang pi delo pute itum ke ki jok lang kalilang ma ba itum le hen thu kalilang ma longle Pherang longle halo det lo ke di khel ben longle ke chara plang lo ke along leong sa avelo te akhe duta le be
akhele do ta long le sa avit along le do ta le lasi pini itum long le putha aron ke salam japan itum phan district council ban chakong an pidelo labang so long le kumara phan lo kipipo kumara tuno ke pam pupo lapuson ajakong itum han ang pilu laso aron ke salam jakong itum han ang pilu forest putha tame itum phan jakong nang pilu itum long le putha landam sinan simple itum chithan nam pote non la kar biang long le itum chingwai po jela so long le itum long le ke inglong akhepan akapre kapan ke itum jolong le gift ta pilong le la pen ke itum list ta pilong le tu itum aron si salam diat lo pol lante itum thir thik the de jima ke long le se jog wan lo pol te itum a bet thir tu khali de jima pini arni district council lo la jakong nang pi anang bong is not aron ta selam le la halo APHLC ben ka ke de kan nge nang tum aron selamun la anak ke jakong si tuhan long le ap thak aron ke salam jakong si tuhan ang pil la son ta forest si than nang pote la ding pigi than pote pul tan te forest ap thak pulon te itum sangti ponon arlong ponon thengpi ponon koila ponon ason pin dak forest ason an ke la so puthak itum aron si salamun pini arni councilong ison bak aron la paragraph 3 aten selam no alang itum ningjel 6 dul ke biong ingdai ong la so posi itum autonomous state itum hanang po la si autonomous state itum demand no matam tha inura muni ki bihe ka kam ki claim pame te thea bang alang li ke the du kam claim the ki ma biong lang pula biong lang pu ki pu la bang so a ron ga salam de kelang le ku pu si autonomous state la tum ki palong thek po last nil tum chini da alang tum ang hu ben ga autonomous state lam ning je pik sita aning ar loke autonomous state in hilo pik la tum hal pini ili tum phan aja kong nang pi nili na puri bidaba la tum coba tahai pui ni tahai mene de da ko song alang to lang thiklong po kupilo one of the most important features of the sixth schedule is the empowerment of district council to make law district council phan kupilo a main important features a character ability ning pige laki kupilo district council to make law so empowerment of that people tell they can make laws on certain specific matter like land they longle putha forest canal water shifting cultivation village administration inheritance property marriage and diverse social custom la hai hu putha aron ke salam je pong itu han pi sik sidul la da angbong be isi bakti ni bechuno district council to di madalam sina alangli longle Pherangke lake state si handful itum kali pu alang klar tak lam ningjelo sita kima hu thui me bang pini ko pilo ne ke hamren longge longle Pherangke handful ke district council pu pinyang ko hamren long ni thori le alang li parlin lap kaninge lasi rat phan pamang hu nang ne alang li lam the si kani ke chok che pe na pot itum kar bi itum inglong khai tum mang hu pu lasi alang li la person rat phan pamang hu alam man ke ninje di dara bang sikimi ji athela ke constitutional alam pinak aron pinak alani pini ke settlement jakong ta district council ong du budan ngi tholo ke dam tani workshop no alani ninje ke di settlement jakong itum district council ong awi ku salang ngi ninje sa pini bang ko ngi tholo nili tum chinam lo alani ninje de pen itum sar jai ka thar pinang alam pekla lo tok sulong pen social media long press mail long pen la sulong me bala tum study lo ta ko pen chini pen pini ke paklar bang ge isi langam pen tum ning samjen lo kar biang lo long ne ke autonomous district se jakong do settlement jakong da ke do bang ke ning samjen lo ni le tum ta la posong se rapan thanai la bang tum chidon do lo sita alangli ke dam tang hut la posong lam pachubai alam ke ni bang ke la ke chok che ke lam lo lagi pi poselang la posong lam ke ni thang nat ta kali lagi jai ka thar phan ki bersi jia phan APHLC party phan kelang di kan sile kan je alam lagi lasi jung han kelang sile
jungjung party ke lang select na jo itu ma jakong bang han jipi dia lake chokchi pen sang claim na ni lapen alang ni ngit lo lahalo la isi controversy alam nang do koglo ta 6 sidul paragraph 20 labang kar biang long arat abang putin chini pemenengi 6 sidul paragraph 20 long ke tribal people boleh ke tokali tribal area pusi ke to pusi alang tum than aho tribal area pusi to lo alang tum aur tho ke pale dam kela halo tribal people posonte itum tribal tum ansi dake ahem puya polo sitano ke tribal area pu posi kiche tumta dakar biang long autonomous council lo sapuri claim lo vote job lo election through lo aning ha ling alang tum dak go thak lo claim lo posi alang tum bangke alang ni bangke explanation pidam sama tanam sina tribal area buku pihak hasi pudam lo tribal buku pihak hasi pudam lo tribal buke kupine inglong hasi pudama kupine arlong hasi pudama kupine jontu mane thengpi hasi pudama kali kedi tribal buke lagi isi akhe phan kerke kumana akhe phan pudam halaki inglong akhe hasi pudam hills people hasi pudam tribal buke kimang kuna pelo tribe pensi bang tribe pensi tribal bus bang lo tribe kuna pelo bang tribe ke tribas pensi bang lagi ini tuh apa ancient roman hut alam apur kimula nam de chini ko tribe tribas pensi tribe mangwa tribe pensi tribal bang lagi isia ke pan pela so ke inglo ke pensi pulo tapi tribal pukel ke inglo ke pulo area pukel along riba hawa inglo ake hawa jadi karbiang long ke inglo ake hawa lagi tante kemudian kumane hem terang hem along lelo de ke pu era pi kumane chohan kumane chokrapati khala bang so long lelo ke chit phudunji ke endunji kamitlen da cha kong rima amilo ke di athela ke terang hem along lelo khala so long lelo ke terang hem along lelo tok tanji ma tok tanti ke di ba kumane teron hem tok tanji ma tok tanti ke di teron hem teron sa hem phulu ke kumane de maning hang tam chi khula long lelo ke exactly pinikar biang long ta tribal area pulo lagi itum han 6 dulmas lagi sia pai song sa ning kai pichendo dak ke lagi itum siam pul inglo ke sa ham pul esela bang solam itu mara tum chinai le elvin trona ke hai mata bang solam abang ke chini pa menenji asona kaksi elvin trona ke hai la ala liri sa hong ninjelo tribal people buke ni social media la chidi betong na apya tum dojoi lo ni ke thamu me ko ni chini ateng pula lasi la person pa pam pam pun ni tribal lagi siap khai pa ma khai pa lo inglo khai pa lam lapen alang li putholo article 244 2 sikithe article 244 sub clause 2 sikithe 6 sidul kanmute article 244 sub clause 2 jong si abe polonte 6 sidul ke abe lo article 244 sub clause 2 ko piloto na pala il na parla ko de article 244 sub clause 2 pila bata article 244 sub clause 2 de the provision of the 6th schedule shall apply to the administration of the tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Da ko pila bata ke article 244 sub clause 2 ke 6th schedule administration account ki claim ban konat lo specific adin habar ki jongda nana habaro 6th schedule acha kom kami claim nanji halake Assam de Meghalaya Mizoram Tripura la so der lo arlosi la 6th schedule pen kam claim ko isse atward specific adin ke paklanda laki dak lage India hong bidhan os gito hong bidhan pen ke 6th schedule ke are 11 ke sab ki dulu athi we are not independent itu India harus itu ke di India harus itu ke itu mana itu India harus itu kali itu India harus itu kali nasi 6th itu a power pensi aja kong pensi la so di no kam claim bu itu non asam along dia harus itu lo itu ko pia kong itu kam claim bu ente if there is no 6th itu pini 6th itu ki inda orang kwalang tungani ke pini 6th itu avida de choklom 6th schedule remove dena buma pawe dena buma ente ini 6th schedule jekong mesi EMCM minister nang mangom lo
MP naman bom jong si sik sidu ke hingu sik sidu ke chokchi ingdai ong bolon de sik sidu aja kong pen election thodu de dak no longle phela aja kong council ong sidu po jo abang ke itum choro nang ji itum kaching honni Dr. Harvey indika tharpi alang ni mana clear do Elvin terang kani ka ke baseless lagi alang da clear longle phela aja kong itum sidu tapi ni hamre nang kani repeat de lo pini hamre nang ke longle phela aja kong ke council sidu ko kun ni thali ta phang bang ngol lang mana ta se Elvin terang alangi sonda thak amuni karbeno no lang sta alangi long nake rat tum chali din nake lai tum chini pami nengi lapen ni tum aku kan yang tunggal halo 125th Constitution Amendment Bill MOS 2021 lapen non amendment kiponji labang so a bill long ni tum pinang anak close bangke pinang anak point bangke itu cidon bunde la bella ke itu kai ke pentan itu ke roi thekelo lagi roi thelo nili non soni sing tum dak nili la bangso pene middle nili ninge chotpo number 1 bangkel halo Assam State Election Commission of Council along election ka pedo ajakong la penke town committee election ka pedo ajakong State Election Commission man chota ite da panke chok che la pela kini tum totally ni tum chiton nde tum oppose le nge pen ki bang tujiani la hebe pathak tum chisong bomi kupia thelo ituma jakong council jakong state man chota ite da ngi la 6 still ke pe phukali lang ma 2012 aprang ke itum council basi itum da election to under conduct bom loke non kupia polo Assam State Election man chota ite da ngi ene intang pik kusi tum chema tha ituma jakong bang chota bom kantang ali leke dona tung kar biang lo ra chini pemeni itu ma tet ki biolo itu langun prong nang lo chak ding nang lo asio aso belong State Election Commission of Han kaduk ka bi council jakong chipi der maken itu chidon dun de thek ke bang thuyan lalo lapen ke MOS close 2.3 long recap kiche tum phanta election ke pithura jakong pide awang pidelo aning hang link itum kar biang lo longri ke balong ke alang tum phan thoplong free pidelo longri ke chota kali nonanta longri thom ligi bang cherai lasi laso aklos ta ni tum oppose lo aprando oppose lo non da oppose lo ki bang tujiani no oppose lo ke lapen labang so aklos ke ni tum papit chuno le itu macet kena cistongji lakin tum cidon den lalu lasi ilitu karbiang lo arat Elvin teron akihai kanjia lam airport itu nang hudu nang itu kradu nang itu 6 dul kopi si pini itu mana ke than ma 6 dul amining a hok bia mining ma halasi itu kradu nang gil pen jai ke thara sontin itu mana ke than pini choklin klata binong pen jai ke thara lamu sa arjun tung te komane texer non 6 dul potak explanation tung dupi ke langom theklong ji nang itu la pela tumi silam putho ya APHLC tum ke autonomous ta kangni 6 sidu si ki handulo 6 sul ke lo alu ti la ke chinia la ke tap do tanu puri bom lu de la ke implement nang ji ason tina jakong be chhar jak nang ipusini tumi ki pu la pen 6 la pen autonomous state ke number 1 la tin li tum APHLC tum ke bisak se polo dang te last MP election manifesto lo langom number 1 point lo tum kupi lo do autonomous state apa sak dak dulu la serap pun pemang kunani itu autonomous state hanghi bukan lasi ar phang balang ban chuni dilo la puson kan li alam men pamang hunani lapen alang tum ninjelo council long le phela something aron silam po di aron silam lo pulo dela ke gaw apene state apene council of minister long pele nagi article 163 alang itu to bar kamang pulo lagi ke dami elang tin dani mangke dok muka madda ट्रेन से थापन थलो हा घाटी द लिंक itu lagi le do dok muka ge na घाटी को ना ले रंग lagi actually lesson masalah itu la person rap ko ma ko ban chok ti deji na tumben question condition tu tumben apa tadi
la bijar along eviction aku tak high court pen stay order pandan la si thale long le tak lo kusi ni ke tanda ama si ko so high court में ला stay order बन दे रहा बन के हला बैंक दोनों को रहनी पड़ी दोनों को रहनी के दी तो दोनों को रहनी बन के ला के high court में stay order जीवन दिलो पेन पारा तारीख ने ऐसे डेट हॉल के दी तारीख फोन तारीख ने हॉल के दी अगस्त हला दोनों को रहनी तुम हम बन के ला के आरोना तिंग बन के पे तो है stay that way ता दोनों को रहनी उसी के दागदी 9,000 plus houses दो के दी हल दोनों विक्सन high court में ला stay order बन दे रहा बन के हला बैंक दोनों को रहनी पड़ी दोनों को रहनी के दी तो दोनों को रहनी बन के ला के high court में stay order जीवन दिलो पेन पारा तारीख ने ऐसे डेट हॉल के दी तारीख फोन तारीख ने हॉल के दी अगस्त हला दोनों को रहनी तुम हम बन के ला के आरोना तिंग बन के पे तो है stay that way ता दोनों को रहनी उसी के दागदी 9,000 plus houses दो के दी हल दोनों विक्सन है ते बैंक को रहनी दोनों को रहनी वैसे बैंक stay order जीवन के हाल तुम ता दो लोग ये पोली ला कोर्ट पे ना कोर्ट चोक लोग बोलते तुम कोई विक्सन सुना बोलोगे PGR लाम की के लगी जुजेलो जोंग से अंतिल ना लेस ला तुम जोंग से विक्सन से बोलते जुजेलो पहला पांच सौ लाम की के लगी पाप पुना बोलोगे अथेमा लगे आरोन रिप हेंदा के दो लोग लगे थारले वेक उन लगे